Evo video zapis kako drug moj Igor peče rakiju. Trenutno izbača staru kominu iz kazana. To je taj proces proizvodnje dobre loze, Dobske župe pored Cetinja. Evo, tu je komina spremna za novu destilaciju dobre rakije. To je taj gospodin, veliki rudar, radnik, domaćin. Evo način kako se ubača komina, tako se kaže. Kako se ubača komina. Ili trop. To su takozvani mašinski kazani, gdje nema rasklapanja u toku procesa proizvodnje, da se skida poklopac i slično kao kod nekih ostalih. Za sve vas koji gledate po prvi put ovaj sistem rada, koliko stane ukupno oko... 160 litara. Koliko? 160 litara. 160 litara. Dobar kazan onda. To je taj proces destilacije. I koliko vremenski treba sada krene rakija? Koliko? 40 minuta. 40 minuta. I koliko traje proces od momenta sipanja do prve kapi loze? 40 minuta. Samo zavisi kako ga naložim, kojim drvima. Evo malo panorame iz Dobske župe. To je poznato mjesto, ruralno mjesto poznato po jednoj fabrici vode koja se zove Monte Minerale, koja je jako poznata u svijetu, jako tražena na tržištu Evrope i svijeta. Jako fino, pitomo mjesto. Nadam se da sam uspio da vam dočaram momenti kako se proizvodi lozova rakija.